Reka twongere tubasuhuze kandi tubahe ikaze bakunzi bacu ba Deep News TV. Twizere ko mumeze neza cyane mu bice byose muherereyemo bigiye bitandukanye. Tugeze rero muri wa mwanya tuba tuje kubagezaho amakuru ari breaking news abarimo aragenda avugwa hirya no hino ku isi. Nkundire rero nk'ibisanzwe amakuru yacu tuyahere hano mu gihugu cy'u Rwanda, aho mu karere ka Nyamasheke umusore w'imyaka 40 yatawe muri yombi akekwaho gusambanya mwishywa we w'imyaka 5. Umusore w'imyaka 40 mu karere ka Nyamasheke yatawe muri yombi akekwaho gusambanya umwana wa mwishywa we nyuma yuko asanganwe n'uwo mwana mu cyumba yamukuyemo imyenda. Byabereye mu mudugudu wa Rujeberi mu kagari ka Higiro mu murenge wa Karengera ku wa 3 Ukuboza 2025 saa 10 z'umugoroba nibwo nyina w'umwana yatashye avuye mu kazi asanga musaza we yafashe umwana amujyana mu cyumba amukuramo imyenda, amubonye ahita asohoka yiruka, undi amwiruka inyuma ariko amurusha intambwe aramucika. Abaturage bahise bahurura bahamagana inzego z'ubuyobozi zikomeza gufatanya n'abaturage kumushakisha. Afatirwa mu Bugarama aho yari yagiye kwihisha. Umuyobozi wungirije w'akarere ka Nyamasheke ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Mukankusi Atanazi yavuze ko ibyo uyu musore yakoze ari agahomamunwa, asaba ababyeyi kurushaho kuba hafi y'abana babo. Ati twumiwe ubutumwa duha abaturage cyane ababyeyi ni ukubibutsa ko nta muntu utahohotera umwana kabone isano yose baba bafitanye, bityo ko bakwiye kuba hafi y'abana no kubakurikirana kugira ngo bakumire ko bahura n'ihohoterwa. Umwana bikekwa ko yasambanyijwe abana na nyina na nyirarume ndetse na sekuru w'uwo mwana. Uwo mwana yahise yoherezwa ku bitaro bya Bushenge kugira ngo yitabweho n'abaganga, naho nyirarume nyuma yo gufatwa afungiye kuri sitasiyo ya Bugarama mu gihe iperereza cyakekwaho rigikomeje. Naho kandi tunyarukiye mu makuru arimo aragenda avugwa hariya muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, naho AFC M23 yigaruriye ibirindiro bibiri bikomeye Kaziba. FIDC ndetse n'abayifasha basubira inyuma. Imirwano imaze iminsi 3 ihanganishije AFC M23 n'ingabo za FARDC ifatanyije na Wazalendo ndetse n'ingabo z'u Burundi yakomeje gukara kuri uyu wa 4 mu gace ka Kaziba mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Amakuru dukesha urubuga rwa Tazama RDC yemeza ko mu gitondo cyo kuri uyu wa 4 tariki ya 4 Ukuboza 2025 AFC M23 yigaruriye ibirindiro bibiri by'ingenzi bituma FIDC n'abafatanyabikorwa bayo basubira inyuma. Nubwo FARDC ikomeje kurwana ngo irinde ibindi bice itaravamo, ibimenyetso bigaragaza ko ingufu zayo zigenda zigabanuka nyuma y'imirwano ikomeye imaze iminsi 3 iba mu gace ka Katogota Kamanyora. Hahise habaho umutuzo muke mu gitondo, ariko inzego z'umutekano zivuga ko igihe cyose umutekano ushobora guhinduka kuko impande zombi zikomeje kwitegura kongera kugaba ibitero. Kugeza ubu ntiharamenyekana neza ugenzura agace ka Katogota kuko AFC M23 n'igisirikare cya Kongo na FARDC aricyo FARDC gifatanyije n'ingabo z'u Burundi na Wazalendo bakomeje guhangana mu buryo bukomeye cyane. Bakunzi bacu rero ba Deep News TV, murebe hano munsi y'amakuru murabona ahantu handitse ijambo subscribe cyangwa abone kugira ngo nyine mujye muba mbere mu kubona amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa umunsi ku munsi. Mukomeze mugire ibihe byiza kandi Imana yo mu ijuru ijye ikomeza ibane namwe mu byo mwamwe byose bigiye bitandukanye.